Dobrodošli u nastavak filma Dubai 360. Pristanište Gubajba u starom delu grada Deira. Nastavljamo dalje, pravac levo, ići ćemo uz obalu svo vreme. A pored obale je smešteno nekoliko interesantnih restorana na otvorenom. Početak je aprila, vreme je fantastično. Presretači iz tih restorana nude šta imaju na meniju, a pošto je vreme ručku odavno prošlo, ajmo da svratimo u jedan od njih. Cene su pristojne, a ukoliko želite da znate koliko je to u eurima, samo podelite sa 4 i to je to otprilike. Na slikama ovo ne izgleda loše, ali ajde da vidimo kako je u stvarnosti. U iščekivanju narudžbine bacamo pogled na naše sledeće prevozno sredstvo. Metalni tanjiri sa interesantnim dizajnom. Šta je tu stiglo? Evo vidiš, agravčića, jesu divni su, ovo su kalamari, to znaš. Kalamare znaš. Evo su ovde šrimpovi, vidiš, evo su rakčiće. Stigo je Mixed Grill. Šta da vidim? Da uzmeš pa isvadiš. Šta tu ima? Da. Treba da vidim šta su. Aha. Za jednu osobu ovo? Pa, brate. Au, vrući da. Cvrčin. Bravo. Nastavljamo dalje. Pošto trebamo da stignemo na suprotnu stranu ovog kanala, koristit ćemo ovaj čamac da nas prebaci do tamo. Možemo da biramo ili ovako da se vozimo sa više osoba na jednom čamcu, ili da iznajmimo čamac kao ovo dvoje ljudi. U tom slučaju cena čamca je 20 dirhama, a u ovom slučaju, kao što smo mi rešili, da se vozimo sa ostalim ljudima, cena je po osobi svega 1 dirham. Smo na barci sa 20 osoba. Svaka osoba plaća 1 dirham, samo za 1 dirham da nas prebaci na drugu stranu obale. A naravno, ja sam prečastio 5 kao to razvoje. Tako da je to interesantno.
Vožnja traje jako kratko, nekih 3 do 4 minuta i stižemo na drugu obalu. I eto, Dubai nije samo luksuz, nisu samo velike zgrade, nisu samo moderni transporti, postoji ovakav vid transporta, normalni ljudi sa skromnim primanjima koji normalno žive u Dubaju. Jel možeš? Daj ruku. Ajmo zaći. Stari Dubaj, oblast Dehira, dolazimo od ulice Old Baladija, što znači stara Baladija. Ova ulica je renovirana i pretvorena u šetalište sa ciljem da se očuva istorijski duh mesta, ali i da se učini pristupačnim i atraktivnim za turiste. Ulica sadrži elemente tradicionalne arhitekture u kombinaciji sa modernim detaljima, što je čini idealnim mestom za šetnju, fotografisanje i kupovinu lokalnih proizvoda. Ovde postoji neverovatno veliki izbor začina. Home decoration, you know? Yes. Yeah, this buying old people. Ovo je dobro. Ovaj trg nam se nekako baš dopao. Ajmo. Ajde. They got belt also. But if you are really interested, I can make for you some discount. Evo bulcu. Okej. A i u blizini smo Zlatne pijace, što nam govori ovaj putokaz. Ovde postoji i laboratorija za testiranje zlata, ukoliko ne
budete sigurni u ono što ste kupili. Ajmo. Gold Suk, Zlatna pijaca. U ovoj pijaci već postoji video koji sam uradio ranije, tako da ovdje neću o njoj pričati ništa, samo ćemo proći, što se kaže, turistički. Da, vidio sam. Tu nisam snimio. How is good? Napuštamo Gold Suk, nastavljamo dalje. Ajmo vamo da uđemo, pa ćemo da vidimo reći. Dolazimo do novijeg, modernijeg shopping mola koji se zove Mariam Plaza. No, thank you. Very nice. Okay, here. Ajmo, ženo vam. Dobar restoran smo pronašli. Dobro, sljedeći put smo ovdje gosti. Wow. Ima svašta dobro. Dobro mesto u Gold Suku. Ima i dobre stvari. I za Dubaj je izuzetno jeftino. Afro Plaza. Imaju stvarno svašta. Baš jeftino klop. Evo je kunafa. Bravo. Ništa, pošto smo tamo klopali pored obale, sljedeći put ćemo ovdje. Dobra klopa. Evo ti, to je to. Evo, našla sam u direkciju. Čega? Ovo, koja sad ću da ti šeru. Pošalji mi direkciju gdje se nalazi. Da imamo ono. To ću i da postavim na Mariam Plaza. Mariam Plazi. Evo. Bravo. Super. Napad. Kunafa. Dobro.
Polako nas stiže sumrak, nastavljamo dalje ka metro stanici, koja nije daleko od Marijan Plaza. Metro stanica Golcu se nalazi na zelenoj liniji metroa. Zelenom linijom metroa ići ćemo samo 2 stanice. Od Goldsuka gde se nalazimo i silazimo na Union stanici. Union stanica je stanica na kojoj se ujedinjuju zelena i crvena linija metroa. Ajmo odmah ovdje. Your attention, please. The train to EN will depart from platform 3. Iako su velike gužve, ljudi samoinicijativno prave redove pored ulaza da bi što normalnije ušli u metro. Od stanice Union silazimo tek na 11. stanicu, koja je ujedno naša početna stanica današnjeg dana, Mall of the Emirates. Vozit ćemo se otprilike nekih 30-35 minuta, nisam tačno siguran koliko. I evo stigli smo u Mall of the Emirates i zbog toga sam današnju turu nazvao Dubai 360, pošto smo jedan ceo krug uspjeli da odradimo u ovih nepunih 8 sati. Ok, evo, posle znači, sad je skoro 28, tada smo krenuli, Dubai Marina Mall, pa smo hvatali brod, otišli do Dijere, Gold Suk, ponovo se vratili metrom i evo smo ovdje, znači skoro 8,5 sati cijela tura danas je bilo. To je to, idemo kući. I konačno je došlo vreme da svedemo račune za današnji dan, čisto da se ima evidencija koliko je šta koštalo. Znači, prvo što nas je koštalo bilo je brod, koji smo platili 50 dirhama po osobi, što znači 100 dirhama, nekih 25 evra. Drugo što smo platili je bio ručak, koji nas je koštao nekih 200 dirhama, što iznosi oko 50 evra. I sada ono na što je Čupovac insistirao i bunio se i svaka mu čast na tome. Znači, nemojte vi kao što sam ja, možda se nađe neko alternativno rešenje, pošto smo 8 sati ostali u tom parkingu, bez obzira što su sklonjene rampe sa izlaza shopping mola, tu postoje digitalno računjanje vremena, svaki parking ima svoju kameru i uredno je zabeleženo vreme koliko smo bili parkirani. Tako da su uredno izračunali da je skoro 8 sati smo bili tamo, tako da su nam naplatili 4 sata po 25 dirhama, što iznosi 100 dirhama ili ti 25 eura.
Tako da je današnja tura iznela mene i Slađu 100 eura. Naravno, to za Dubaj nije puno, ali čisto ovako da imate evidenciju koliko bi koštao jedan ovakav izlazak. Veliki pozdrav i vidimo se u nekom narednom videu iz Dubaja.